Tina Sizwe. Insizwa le engiyazi kahle ukuthi insizwa engalona igwala, engalona ivaka. Uma kuliwa nje nayalwa. So sohlale simkhumbula ngaloko, but ngokwe-organization insizwa contribute kakhulu to the growth and the establishment of the MK Party. Because insizwa ekuthiwa makwenziwe announcement ngomhla ka-16 December yangabuza into eziningi. Ya responda kwi-call kamongameli ukuthi asizameni ukuhlangana sabantu abamnyama sidefeatheni lohulumeni ocindezela abantu abamnyama. Kuncane besakwenzile ngendlela ewumuntu abenesiphiwo ngayo politically nakweside le-economy. So insizwa le engathi nje silahlekelwe kakhulu, not only as umkhonto, as i-South Africa yonke, kuba i-contribution yakhe ibizosiza ukulungisa izinto eziningi kwabancane nabadala. UComrade uShezi ngimazi kudala ngekhathi sekagogo kunento ekuthiwa u-RET Force, Radical Economic Transformation. Besigijima kakhulu naye uComrade uNxamalala, upresident wethu omkhonto wesizwe, engene ezinkantolo, engene ephuma, sasenza ama-campaign naye uShezi. The reason why ibizwa nge-RET Force ngoba ube understand ipolicy sayidevelopayo ngo-2012 2014 sayiphasisa as a government policy eyayikhuluma ngokushintsha isimo somnotho ebantwini abamnyama. Ibi allocate a certain percentage kuma projects enziwayo asuka kwi-valley thizeni imali ukuze abantu abahluphekile, abantu abamnyama babenefite kuma projects asuke enziwa. So ube umunye wama-champions of leyo nto leyo. Ube ngayona i-beneficiary yayo kodwa ube yi-champion yayo ngoba ubekwazi uku-articulate i-policy ukuthi i-designelweni and ifuna ukusiza kanjani njengabantu abamnyama. Ukuba nje bengikhuluma nabanye ngaphandle ngithi ukuba kuthiwa uNkulunkulu besibuza ukuthi athathe bani, nginesiqiniseko ukuthi bengeke ngakhomba ngakudlaba. Bengizoqala angazi ke noma ukhona bengingamdonsa ngithi because mawungasithathela lo kodwa certainly bengeke kube udlaba ngendlela okuningi besakulindele kuyena nokuningi abesakwenzile, kanti nekhaza leli beseqala ukudlala ebelincane kakhulu. Bekungakhona ukuthi ubemmezela nje ethi i-RET Force bekuyinsizwe enesibindi kakhulu. Siqala nje isiteleka yodwa. Imemeza isho into eyifunayo, efuna kuyona. Into ke simazela yona kakhulu i-loyalty yakhe kuNxamalala. Uhambe naye indawo eziningi kuthe noma abantu uNxamalala esephuma ukuba umongameli. Bebaleka abantu ngoba abantu abaningi basondela kuwena makukhona iposition onayo. Wasala uDlaba nabanye engeke ngize ngibabale. Sizela ekhaya sizosho ukuthi i-social leli ebesihamba nalo. I-social leli ebelinamagalelo emzabalazweni ngendlela ezehlukene. Ube namagalelo ke before uze lo mbutho ekuthiwa i-MK Party uyakhiwa. Siyamazi uComrade uDlaba ukuthi he was a loyalist of President Zuma. Akazange abe loyal kuyena ngoba sekhona i-MK Party. Futhi ngiyavumelana noBampungose ethi iComrade leli ngenxa ye-qualitative perspective anayo ngokubuka i-society nokubuka ukuthi i-organization kufanele sakhe kanjani, ebesingafisa ukuthi siluze ngoba siyakholela ukuthi
belizocontributor ekwakhiweni kwe-organization yethu. So ngiyamazi nje ukuthi uyi-activist enkulu yomzabalazo wase-South Africa. Yabona njengamanje nje recently the last program ebesiyenza naye besiye esibhedlela la Albert Luthuli la bekuthiwa khona kunama-foreigners aqashiwe khona. Kwafika uComrade uShezi ehamba nelakho. So umuntu be-active ewusebenzela kakhulu i-organization esebenzela kakhulu abantu base-South Africa. Umkhonto wesizwe silahlekelwe kakhulu. Hayi kancane kuvuleke omkhulu umgodi. In fact siqanywe ingozi ngoba siyamazi ukuthi enhlizweni yakhe ubefisa ukuthi abone abantu base-South Africa bekhululekile ngokuphelele nangokugcwele. What we have learned thina as the Youth League is that umholi ongakazi alwele isikhundla kodwa oyelwela umuntu omnyama. Umholi esifunde kuyena ukuthi uyakwazi ukuzabalaza ungayifuni i-individual interest kodwa ufuna i-interest yama-masses yabantu othi wena uyabalwela. So silimele kakhulu. We have lost one of our struggle ayikhona besibukela wona ezikhathi zamanje zethu because by sacrificing isikhathi sokuthi ushiye umndeni uhambelela abantu bakithi, it's a huge sacrifice. Uphinde futhi ungalweli ikhundla kodwa kube izona ikhundla zifike zikuthathe zikudeploy. Ya umndeni sithi awududuzeke, aluhlanga lungehlanga, abalahlekelanga bodwa. Seqiwe sesiqemeke ingozi engeqiwa ntwala. Sithi sengathi uNkulunkulu angababopha ngebhande lawamoya. Ngalesikhathi sobunzima ababhekene naso uNkulunkulu ukhona futhi ke asingabazi ukuthi ukhona futhi uyohleze khona. So bangayidoubt leyo nto. Sithi nje ababhekiswa amehlo abo phezulu kula usizo lwabo luzovela khona. Engingakusho nje emndenini nezihlobo nabangani abaduduzeke, sonke siyakhala silahlekelwe sonke. Sithemba ukuthi uNkulunkulu akathathi angashiyi lutho. Ukhona uNkulunkulu azokushiya. Siyamcela nje uNkulunkulu ukuthi akawubheke nomndeni nezingane zikhule ngendlela efanele. Sithi noma comrades asithathe ispear of the fallen hero sigijime naso sihambe emazweni akhe nangendlela ebenza ngayo umkhonto owenza ngayo emkhontweni. Engicela kakhulu nje emkhontweni wesizwe ukuthi unity iyona ezosilekelela ukuthi let us forget about even if singeke sisenzela thina ke asenzele uShezi ukuthi ayibone lento ayisacrifice la for yona. No, kubaluleke kakhulu ukubambisana. It's not an option, it's not a choice, it's a must. Because mas ngabambisene we can't achieve anything. Mas ngabambisene sizoba weak. Even the enemy will strike mas ngabambisene. The enemy will defeat us. Ngicanga ukuthi umndeni njengamanje uyabona ukuthi uNkosentshe ubatholile obhuti nosisi ku-MK Party. Sibonge futhi noPresident Zuma wasakhela ikhaya elomkhonto wesizwe eselinama-values and principles. The first value which is ubuntu. Sila nje besokwenza ubuntu. Kodwa kubuntu ekufuneka sikwenze kakhulukazi nakho konke ukuthi as i-MK Party after uComrade esefihliwe, how do we assist the family masingene emandleni? Because akufuneki sizokwenza i-rhetoric la engenasidingo sithi besinaye siyamkhumbula kodwa futhi singabenzi ubulungiswa after esehambile. I'm saying this from experience because nami at one point I've reached this stage where I've lost a father who sacrificed a lot for this country kodwa ekugcineni amanye ama-comrade ayekhuluma akazi akwenza ekwenzile. So i-MK Party kumngcwabo esisabe nayo ayikazi ikhuluma into engezikwazi ukuyifeza kumndeni esuke khona. So we are saying esikwenza namhlanje akupheli namhlanje sizoqhubeka sikwenze. Our role as the MK Youth League is to say kwingane zaComrade uShezi ukuthi nali ikhaya ubaba wenu ayengene kulona, nani ikhaya lenu asambeni nani sozabalaza solwela abantu bakithi ukuze sikwazi ukubalekela ama-drugs, sikwazi ukubalekela utshwala, sikwazi ukubalekela ubugebengu. Masohlala ku-MK Party sama ama-programs e-MK Youth League. Siyaduduzeka siwumndeni wakaShezi by its extension. Wonke umuntu wakaShezi ulahlekela. And sishuthi siyaduduzeka siwumndeni wakaShezi ngokuthi ubuholi bonke bomkhonto wesizwe buyavela buzoduduza umndeni. Siyaduduzeka siwumkhonto wesizwe party ngokuthi wonke amasebe noma ama-branches awo ayafika ukuzokhalisa umndeni.
kufikile ama-members of parliament, kusazoza ama-members of provincial legislature, ama-structures from ama-branches ahlukene, or ama-ward ahlukene to ama-zones ahlukene, ama-region ikhona ilokhu ifikile njalo, i-province, ubuholi bakhona, uMacingwane kanye noKhuba bebekhona, kanjalo unobhala jikelele we-organization, representing organization in all levels. So sijabula kakhulu nje ukuthi siyaduduzeka ngoba ubengayedwa, nanomndeni uhlala ubhizi njalo ngoba kulokhu kufikile njalo abantu bezozimazisa, ugcina ungasitholanga isikhathi sokuthi uzubuhlungu wona.